lies from Kiziba. Of course, ndikagwa nk'ibisanzwe kadutemberane mu nkambi ya Kiziba. Yego nibyo ahangaha ni kuri ni mu Kiziba rwagati. Ahangaha ni ku soko ni moderne na old market. So ahangaha ni downtown, niho mwe bise downtown yo mu nkambi ya Kiziba kabisa. Ahangaha nko kuhabona ni kwa Blaze, murabona ko ari mu nyubako, bari muri gahunda yo kuzamura amazu y'ubucuruzi ku muhanda. So ahangaha kuso yarahakoze kabisa, ni kwa Blaze, ni quartier aho abajene bahagaraga cyane ku Sabato bakubisemo icyangwe. Yego, hanyuma rero aha ko n'ibikubye ni mu makariti hafi no kuri Fondeta, ndetse naho bise kwa Mbeya. Urabona ko Mbeya nari murazamura inyubako byatare, ni gahunda yo kuzamura amazu yo ku muhanda bakagira y'ubucuruzi. So aha ni kwa Mbeya, hamwe abantu bahibuka, ni hamwe mu hantu twakundaga kujya kumvira inkuru ya Alice umwe wagiye ikuzimu. Ni ahangaha rwose. So aha ni kuri Fondeta, nk'uko mubibona abajene baba bahari, batera story, abamotari of course, shebene, ibintu bimeze neza. Yego murabibona kabisa. Aha ni kuri Fondeta, none n'abajene nabo bicara barimo baraganira. Yego, sorry, nibyo ahangaha naho bise habanje kuba MTN kwa Moise. So ahangaha ni mu makariti, ni downtown of course, ni downtown. Wahita mu mujyi aho ikipe ya Vincam barizwa. Ahangaha ubona ni aho bise kwa Gikuta, the band Tiger ko bamwita. Ahangaha niho bari batuye, ngo bibere muri Canada. So ahangaha ni mu mujyi, so of course niko bahita mu mujyi wa Kiziba downtown. Nuko amazu bagiye bayazamura, abaratuye ku mihanda bagiye mu kira. So iyi nzu rero mubona naho mu petit frere witwa Kenny bari batuye kabisa. Ndamusuje nawe ibereye muri US. Urabona ko inzu yabo nabo bayihinduye batayigira ibicuruzi. So ni gahunda iriho yo kuba amazu yo ku muhanda ya mu nkambi ya Kiziba bayagira ay'ubucuruzi, nibyo. So ahangaha bahita kwa ba Nyashu. Ndamusuje nawe ari muri Canada kabisa. Ahangaha bari batuye. Ahangaha rero naho bari batuye abantu bagiye kera muri Arizona Phoenix, koga kwa Amani, abagiraga Grab Power, wadodaga inkweto, ari umukorodonye. Nani hano bari batuye kabisa. Ni wudu zanjye bari batuye hano inyuma. Ahangaha yatuye aho bita ba Bingomo, nabo bari muri Amerika ubu ngubu, ndetse no kwa Kiragi kabisa. Ni Kiragi baramwita Gasebare, nawe no yibereye muri Canada. So izi ni wudu zanjye nakuriyemo kabisa. Uyu mwana nawe kirimo football, kabisa. Nsuje hano twakina Nyangaha, bari mu bazariya, ba Terine, ba Parasi. So ahangaha ni wudu no zanjye of course, none nakuriye kabisa, none namenye ubwenge nkinira kabumbu. Ahangaha bahita ku Kigega kwa Basofoni. Hani kwa Kigega kwa Basofoni. So abasaza bakina Kabuguzo. So inyuma y'inyubako niho Basofoni batuye. Bateri batuye hano left, ngo bituriye Kentucky. So izi ni wudu. Ahangaha ni kuri etage. N'utuntu rukundo iyo nzu iruhande left etage kabisa kwa Karangwa. So izi ni wudu. Ahangaha inyuma y'iyi nzu right, ahangaha ni umukecuru yituriye kabisa. Yego nibyo. Ngaho hepfo none nageze aho bita kwa Kamudusi, tumuntu katwigendera twiciringira mu muhanda. Izi noneho ubu tugezemo nizo bita ko bateri, kwa bandizeye tere of course, nano bituriye nabo uteye peace kabisa, yibere KJL. Izi nizo Big Dome, n'umumotari abayitambukira shaka abagenzi. So ahangaha ni muri quartier ya 5, I guess. Left ni muri quartier ya 2, Records ni muri quartier ya 5. Nibyo narimo nitembereza ngira ngo nereka abavandimwe bagiye bansaba ko tembereza quartier zo mu Kiziba rwagati, aho equipe ya Vincam ariyo yahoze yitwa Etu ibarizwa. So ahangaho na hotel yagiraga
akavumo. Ndamuteye peace kabisa. Murabona ko ibintu byagiye bihinduka, amaterambere, amashopu, workshop, abantu bagenda bakora ibintu bigiye bitandukanye, ubudozi, amasitudiyo, hamwe wajya gushakira amafilime aho ngaho niho bise Texas, iri mu Texas kwa Mishiri kabisa mu mugani. Hanyuma abahereza serivisi zigiye zitandukanye nibyo. Aha ni mu Kurose rero, Kurose abatuye abantu bitwa Bagasore bagiye hanze. Aha ni kayiti zo kwa Bunyinyi, muze kabisa mu legend, mu gukepa, mu gufata kabisa natumuteye Kayambu. Aha ni mu Kurose rero, hamwe bitaga kwa Kagira neza, ngo arabarizwa mu gihugu cy'Ubufaransa, niho yacuruzaga ibiti. Ni Trees Market. Trees Market, so bacuruzaga ibiti, wabaga ugiye gusanura inzu ko bagira gute. So aho ngaho uruhande ni kwa ba Mahungu. Malik, what's up? Hope you good. So aha ni mu Kurose, noneho muri manukira inerekana Kanyamishaba. Bari Kanyamishaba ndetse n'Inyamishaba. Kanyamishaba ni derivative y'Inyamishaba of course. Ago sinzi mpamvu bahise mu Kanyamishaba niho yita Inyamishaba, Inyamishaba kaba inyuma yaho. Yego nibyo. So iyo ghetto ni yahumure kabisa. So hano mu Kanyamishaba rero baje kugabanyamo amazu, hanyuma kugira ngo habe straight epfo ni Mubano, niho primaire ibarizwa yanga mu Mwape Kiziba. Iyo nzira ajya ku kibuga ndetse ikagenda kuri Ecole Primaire. Yego. So aho ngaho ni toilette yuko ba Janvier kwa Oscar. Yego, abarizwa muri Amerika, turabasuje nabo. So ndizera ko abantu bagiye bambwira ngo bamereze feedback ngo batembereza ahantu bagenda babona. Yego, babyitaga toilette z'Abagande. So ba Janvier atuye kuri iyo poto iri aho hepfo. So of course nihagarariye ndeba imisozi hakurya Mille nk'uko u Rwanda babivuga ni 1000 hills. So aho ngaho bahita Inyamirambo kabisa. Nsubije abasore basohokerayo bagiye kurya kabisa kabenz kabisa. Yego nibyo hakurya hariya ni ku kiyaga cya Kivu, kimwe gihuje akarere ka Rubavu, Rutsiro, Karongi, Nyamasheke ndetse na Rusizi. So imisozi yo hakurya naho bise mu Bisesero. Nibyo kabisa. Mangana arimo nyine ngarutse mu Kurose mu Koni, aho bahita muri romantic bar, nakabona kameze fresh warukira. N'abaje ni benshi bakunda kugifatira agacupa. So aho ngaho ni kwa Kagira neza, iruhande aho ngaho naho mu brothers my friends Bakare bari batuye. Yes, ngo barabarizwa muri Phoenix, Arizona. So naritembeje gakeye imbere ngo ndebe byari byo ko nakabari, urabona ko nyine asa neza, ari very clean, byatari ariko nyine yamenye natera imbere tuhagenda hasa fresh. Nibyo rero nimanukira nyine ngo nerekeza aho bise ku Kiliziya. Yego, ngeze ku Kiliziya hano bagenda bambwira ati dufotore. Nibyo. So murabona ko ibintu byagiye bihinduka, ubuzima bwa kera sibwo bw'ubu, ibintu bimeze fresh. Ngaha ni mu makaritiye, ngaha no baranguza za Skol, depa Skol kabisa. Dusuze Koromahombe, Old President, naho ngaho kabisa afite depo. Iki ni igikoni gitekerwamo ibiribwa byo kugabura abana biga muri maternelle. So aho hepfo ni karitiye zo kwa Kayina kabisa, kamushiki wa Kayina. So turasuje n'abantu baherereye. So iyi ni Ecole Primaire Maternelle Amizero, no bana bo muri maternelle biga, ndetse tuje n'abantu benshi bahize kera mu myaka yitambuka nano maternelle yabaga. So hakurya aho ngaho ni mu Nyange. So icyo ni Kiliziya, ni Eglise Catholique, sinzi ukuntu bayita kabisa. So hangana ari mavuye none nimanukiye ngiye ku kibuga, ahangaha bayita ku Murambi, ngiye kureba match ya Gishuri ndetse
na Eto. Ahangaho ni ku Murambi hatuye abavandimwe twe muri Rukuvu, Bangango, ba Gafeza, ndabasuhuje. Ngo imbere US ahangaho ni ku Murambi, urwo rusengero rwa Murambi rw'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi, nsuje ahantu hose batuye. So ahangaho ni mu mazu ya Kibwa muramwibuka. So ngo ni kwa Binkolela, ndamusuje nawe nari muri Norvege. So ahangaha ni kuri Nganda na Biso, murabona ko ibintu bagiye basenya. Tuje basenseye bakore bashinze akabari kabisa, murabona ko amazu yose bagiye bayasenya. Ni Kayenzi tugezemo, ni Kayenzi nibyo, umuhanda ndi munsi neza yaho bise Kubafurera of course. Nahangaha murabona urusengero hejuru yanjye. So we move down, twinjiye muri Kayenzi fresh. Hano tugeze mu kiraro bahise kukata Tayici igeze kugwamo. Ahangaho bahise kwa papa nde, turatambutse kwa Tombe. So ahangaha none tugeze ku kigega cy'Ikayenzi. Ahangaha ni quartier bise mu Bashaye. We don't know impamvu bahise mu Bashaye, ariko twaso kunzaje kuyashaka. So ahangaha tugeze mu makaritiye mu Kabajomba hamwe bampanga bataramiraga. So murahabona ko ameze fresh, mutarangiye spira genda therapist abantu bose. So zize karitiye zo kwa Tina kabisa. Twari tumanuka left ni kwa Mpanga, hano Mpanga ndamusuje naho naherereye muri West. So ngaho tumanuka twigira ku kibuga, tugeze ku rusengero rw'Abadivantisite rw'Ikayenzi Ibweramana. Ibweramana kabisa, murabona ko umuhanda umeze fresh from KBY Kibuye town to Bambiro Stadium. I smooth, umuhanda umeze fresh. Hakurya ngaho mubona mu Kanyamisha hamwe nahoze kare. So iri korosi naryo rifite amategeko bagatoko nibakoraga imyitozo. Yego, urabona ko twikomereje nyine umumotari wanjye aho ngaho ni bw'amazi gagiye. Urabona ko basenye, bagize imirima, bagize amatarasi. So hakurya ngaho mu mashirahamwe y'inka, ubworozi, ubuhinzi. Murabona ko muri bw'amazi gagiye ameze fo. So haruguru mubona kwa Mukatashu, ubwo aho ni Kayenzi kabisa. Aha nari ngeze ku kibuga, noneho nari ngeze ku kibuga Spiro kabisa iri mu kazi kose. Atugeze kuri barriere ya kabiri, ariko baratikagwa aratambutse muri ko umudirecteur atambuke. Ni barriere ubwo twari twideviye twinjira mu kibuga kabisa. Yego nasanze match igiye gutangira, hanyuma ngira amatara uretse gatoya nifatiye aga highlight gatoya. Ahangaha ariko byarangiye equipe ya Vinkamu tugize dute tuzirariye. Ni igikombe cyateretswe n'umupeti witwa Claude Rove muri wese. Aravuga ati as long as nanjye nageze ku kibuga tugomba guciringa, hanyuma nkabaterekera ducira, hanyuma mugasabana. Niyo mpamvu yavuze ati reka dufate equipe y'umujyi ndetse na equipe ya Gishora, hanyuma tuganire, duciringe, turi kuntu ibintu bimeze, tugusangire duse. So ahangaha ni Gishuri niyo yambaye umweru, n'umulegend wayo bamwitaga Sabato Pichu. Ni umuntu ushobora kuba umaze nk'imyaka like nka 20 akina, ariko abana bose bamukuriye mu maso ngo Pichu Gasabato. Ndamusuje kabisa. So aba n'abana nabo bakuze bamufana, ariko yanze kurekura nawe kabisa. Bavuga ati kabwa bimeze bite, ni fresh. So ni Gasongo umwe, urabona ko ba kapiteni bagira gutogista, ndetse na kapiteni wa Eto barimo turanye kiyoga. So murabona ko bose batangira barasuzanya Eto ndetse na equipe ya Gishuri, ariko byaje kurangira equipe ya Gishuri itsinze yambuye icyubahiro. Equipe ya Eto itsinze ibitego 3-1. Yabwenda basuzanya ati brother bimeze bite, ni ibyishimo, bameze neza kabisa. Usanzwe basangira
nta barasanye nta curundi. So ubuzima bwo mu nkampi bariyakiriye nibyo Vincam FC. Urabona Marquinhos nawe yarahari. Una ekipe ne tunasanye Isanga, of course ndi umufana wayo ndetse nkaba n'umwe mu bayobozi bayo. So barangajwe imbere ndetse na Christian Kanana, muramwibuka. Murabona ko yarimo bahereza amawayizi ati mugire mukora durutse utwara igikombe cya sera, ariko mugire gute, mugire icyo mukora. Hanyuma ni tsinzi yo mu diaspora yaduteretseho dukeshi tutanzwe tudutsindire. Yego abo ni ba Plans, abo ni ba Ramos kabisa. Ekipe yari fit, match itaratangira ariko byaje kurangira ekipe bazirarije. Ni Bambiro Stadium nk'ukuyibona, izuba ryari ryose ariko turavuga ati kaduye abadusabye tubatumikire, nawe ugomba kuba tugiye tugutumikira, of course nibyo. So ahangaha ni ku Bambiro Stadium, umucucu ni wose kubera izuba hameze fo, ariko ukwiyemeza tukareba ibyo ari byo. So nagiye ku ruhande rwa Gishuri, aho ari mu gasozi hirya inyuma y'iryo poto. Abantu bose bagiye kuharuhukira kugira ngo refreshing mind. So ni Gishuri ufite abarijende ba Janvier, ba Casemiro, Blaise ni Gasabato nawe cyarimo nk'umuntu mukuru nyine tugomba kuba yahereza inama. Pichu yakinnye kera akinanye na ba Janvier, ni kera cyane, ba Rome. So ni Gishuri rero yarangajwe imbere na kapitene wayo. Urabona ko Bahati yari ahari, gusa n'uwasigariye ugashema ubu ngubu wibereye mu gihugu cya gatatu aricyo cya Australia. Urabona ko umukuru wa Blaise nawe yasigaranye inshingano, avuga ati barumuna bacu twami tuyitsinda nayo ikadutsinda, ariko muduhereze intsinzi. Ni arbitre Gasongo umwe waje gusimbura Mahuha. Dushimire Mahuha nawe wahereye muri Canada. So hano ngaha noneho match yari yatangiye. Murabona ko imbere y'izamu rya Vincam ntabwo byari byoroshye. Vincam nuko nguko byaje kurangira bayitsinze 3-1. Hanyuma ekipe ya Gishuri itaha inyamishaba imeze neza. Ariko abafana bari bakeya cyane kuko izuba bakinnye hakiri kare, izuba ryari rimeze nabi, ariko baravuze ati kadukine, abandi baraza badusanga, hanyuma natwe tuzi kubona umwanya kujya gusoma ku Gasube. Yego Gishuri ko arbitre manza ganizo abakiriye abakinnyi bavuga ati muri cyo gufatana cyane. Umukinnyi yaramaze kuvunika wo muri Eto mu minota itarenze 2 yaravuye mu kibuga, ariko twizere ko ubu ngubu ameze fresh. So yaje gusimburwa, nyuma hajyamo undi mukinnyi, nyuma match iza gukomeza. Yego ndakwibutsa ko yari match yarimo irahuza ekipe ya Gishuri ndetse na ekipe ya Vincam ariyo Eto, biza kurangira Eto izirariye. So hano baranaga, ariko biza kurangira nta gitego kibonetse. Yego nibyo nakomeza gushikariza gukora like, gukora subscribe kuri Rise from Kiziba kugira ngo ujye ukomeza urebe ibigenda impinduka ndetse n'ibikorwa bigenda bibera mu nkampi ya Kiziba. Nge ndikagwa nk'ibisanzwe, nibyo uzantumenza gutumikira, uzamnyira icyo ukumbuye, hanyuma nkikwereke. Murabona ko ekipe zo mu nkampi zisa neza, ntabwo zisanzwe zimeze nk'ikipe za kera. So hano ekipe ya Gishuri yari imaze kunyagira igitego cya mbere ekipe ya Vincam.
yes ngendikaho nk'ibisanzwe. Rero ndagushishikariza kandi ndagushimira wakoze subscribe kuri Rise from Kiziba. Ni iby'agaciro. Dukomeze tubane mu bindi biganiro. Nkifurije ishanirwe.